Omukoro gwo kutongoza ekihoro ky'omuziki ekyaba Movit kwabaho mu kasheshe k'eriizooba ahari Hotel Triangle omu rurembo rwa Mbarara. Ibra Karemera orukukurra eby'obushubuzi omu kampuni ya Movit nagira ngu bonka kampuni omu myaka 2006 ibasiyo omu buheereza hiine obusinguzi obu bashikireho ekibareetiire akatare kahango n'omu mahanga agandi nikwe kusharaho kujaguza na bakasitoma baabo omu mwaka ogu. Ekihuro ky'omuziki nikiza kuba Agacencwire Stadium habiro mwenda December niza kutandika hashahina konka bizakora omu kihuro ekyo haza kubayo niza kuba tuineho hair styling competition nibaza kuzeta empaka zo gukora ishoke haza kubaho free hair do's okora abantu ishoke lya bushatu baza kushashura haza kubaho mega giveaways ebiraho byo kusingura hamwe n'ebyo kuhangura naza kubaho ogu yayongera yagira ngu ekihuro eki kitakabireho wiikeegi nibije kwejombera mu bintu bitari bimwe na bimwe ebirimu okutayayira amarwariro hamwe n'okuyonja emwe aha myanya ey'omu tawuni ya Mbarara. Naza kubaho community engagement of course niza kunyura mu bantu tugambe nabo tushemere nabo kandi tujaguze nabo then haza kubaho bishongozi bingi okutabagira ngo bakamiliyoni wa ikibenda hariho ba sister Charity icyakabiri no kweta abantu abari mu district za Bushenyi Bureta egera Mushema mu Rubirizi mu Bwezu mu Bushenyi Bureta mu Mitoma deni nyize shumire kimwe zisingiro nze kikagati nyeta abantu abari ibanda nyeta abantu abari side za Lyantonde Masaka n'ebice kabyona ebitwetorire mu mwizere kimwe ko babagandra shayina ogenda kutuwa 15 naye 15 buli mulaba wano kugenda bitwala product yeno bobo oyingira tugenda kuwa ekizigo ne sabuni so nobola ali ku ticket kitegeza tukuddiza services zokozeeki ne tukuwamu n'akasiimo so event mu butuufu yabwerere kandi twe nka vision group yambara kishemerirwe munonga okwatanisa na Movit aha birthday yabo ey'emyaka 26 tushemerirwe abo kugira ngo Movit etuye nayo supportinga mu programs zitu sponsoringa programs za radio na TV kandi iki n'ikintu kiri mu so tushemerirwe nabo so ntweta bareba bitu ba TV abakurikiza radio ayo marabe muri mwene manye ngo iki nacyo nekitu mukibije mukejumberemo mu supporting Movit aha myaka eja 26 ibintu basa kugenda kurungi Ndoram Edwin ahabwa TV West Agacencwire.